Paris Jungi ini priang sobha pi sa kani kajing le niam amaku ya kani ka ing sat ing sunon ka ba kani ka balang sinong kala snam pen he mo ya kani kajing meni ha kajing tulun stat jong kapor bat ngimla ban mudur baha kabaslang na kaying tin barit lapen kraw menta sakaying mani bakraw ulowes bakuj hasai sopen sora kajing sandur bamayan blay ya kabalang katlik ulowes bakuj hasai sopen kala kiu khet syau mau jam ubakan jo ya ke jubili rupai ke jingdap afsan senam la pri perda ya ke jubili rupa ha ke arfu atrek uno pra arja arpusau bal la penhak perdapat ha ke arfu pra atrek uno pra arja arpusan na kaliang kinong lambat ki pada mengai kabalang katlik sei luwe sai sopen ki penpau ke jing songu shikade e ya ki longshua manchua khamtam e ya ki missionary jong ka seng silesian ki badang don hadu menta don ru ki blaklat no na pedeng jongi kini kilong ki riu perkhat ki riu pro jabieng kinong produk nong prat denti bat ki bada treshi tom ban penlong ni penyang ya ke ying skol ha ka balang snong ha ki tukipor bat ini ying skol tien barit menta usnam araja arpusan ngila saki ya ki mati jong ka jing rakhe ya ke jubili rupa ha ka balayu bantai ya ke ying mani katolik hasai sopen ha ki jing ada ulowes bakuj osho sa bati bat penyo dalam penting jebial beneng nangka begitu kulit bara amin kulay badon bo bara upa barukun baru mensiam bakut dan yang lo jompi bahkan sahabat pi junom la junom amin pada kecil kemen bang yo ini ki mane bola penitenat penipu ipi saya tak silang bola taksi bola mentang ladap keku ya kene kaying sat musunon di mentangin lecha teisa pandal wana bentar ka Eucharis bukuat kajing don jong kaying mani kadai kadak kasien kajing don jong ublay bat kajing don jong kaying mani ka ai mensim ya ki paramngai ban phai sha ublay ha kajing duai la kalong man kasngi ne man kasngi utrai kaying mani kadai ki jaka kentang ha ka baro ngi phai sha ublay ha ka sosi ne ka kemen ha kajing e ne jing jinjar kaying mani ka penken mauru yangi ba ka mensim ba ka donut jungi kalong ka tempel ba im jong ublay umensim ba ku usyong usa bangi bat ha kani kasngi barakhe ya ke jubili umos reven bernard lalu auxiliary bishop ulalong kumukongsan ha ka kenya ka kriam haduan dupat ha ka mas bakuj bat ha ka balayo ru ban pri perda bat ban khap ribon ya ke ying mani lowes bakuj bala penhe syu ya ka namar ngi ui bakat banang ya batelun kisnem ki pramngai ha kani ka balang kelanang roy nang bun ta kinong ilam jong kani kabalang barengkat ki prawngai daladehi kila trestom ban penhe cucu ya kani kaying mani edon lang Reverend Father Stefan Karbani Paris Priest jong kasora Paris Reverend Father Henry Warba Aslan Paris Priest jong kasora Paris Reverend Father Roland Kharkrang ringkat ki brothers ki sister ki head katikis usketri ke PPC Dr. Elijah Sawian ki dikhot ke PPC ki dikhot bar kinong ilam jong kasop district mau kisim Dr. Emil Nongbri bar kunjuru ha kani kasngila don lang userdar ke ilaka sai sopen ba Downing Star kenta rengkat kipai ublay ke Paris suara bat kiwei ki belawan na kiwei ki Paris banwan cimenta ha kani ke jubili rupa konten ke balas no kan ai jung kumlei pertama bagi jungtian belum khantam i as bisa beri mas reverend bisa Bernard Ladu nanti pada Paris Priest yangi ibadah hangni pada asisten pada Henry pada Roland ibangan hap berkedau katokan ni sepang yangi mentang ipjang burom i pat ka jung kumlei bekerpang iwan nadu cengai nadu suna pahar nang tak kiwei pat ki fadar ki ba ngilalek ki don halagi jong ki benta borok ki matri akan terbaris ki pat ki bentang ro ki dengan ko bangsan kendat sepam ibarolan aga jing yo priang jongi ya ke yeng kentang ya ka sat ka sunon ka badon hapo jong kaya kaduan kadupat de ka por jangi fadar
habai dan long paris pisa kan ka paris kali alasannya kecil kayu mani ausen saja kanai spak kanai punyo nang ta pada kajing lek jong i hapo Lalu suku mereka tangkap penepor la shimti ban peteng ya kam ban pendep ya ka benta dai pada Justin Lengkoi mempuai juga. Kita bentang, kita harus sibuk gigi, kita bagi banyak hal dan orang akan kepor kamsya. Kita sempatong yang lebih, amang iyo yang bentang. Bentang apa yang kepor, bisa kita dan kerhu. Presiden bentang yang ketika yang kau aduan kedepan dalam bentang, malah dan pendidik itu nak tahu bang. Kalau Muslim berartusan jadi tindak, kalau kita yang kaji menunjuki, kalau kita berkat ayun ini, tidak yang kita kapan begini kalau dengan pendidik ya kaji mana. Dengan Muslim, akan dikejaga menayu aja miublay, naga benta dijigaku boleh tesai, akan dikabalang sinong usai sopen, mentara sengi menjadi dicindak apusan Islam di mani hakaba la kerku biar meneh dan balak penuandur penitena penipui pien dari citra hitam jauhi para space sekabat pi para bangai jauh di kesenang ngayu yublay akan diresmi nakabenta di kerku boleh tesai yang iwai para sora buat kamtam ha kesenang saya sopen kita terwai dan kemas pun nakabenta di baro di para bangai nakabenta Jomhian Islam Jomhi, mobilai kukudo ibi akan diresmi. Wan kukudo jadi Islam Jomhi baro, begitu yang besar jadi Islam bahu yang nasar, Islam. Sab jabal yellow sam balar cinta strong jaga jige nilabat kemen laga balang bom cukut jaga yang sam jome gau teraji Yesus Kristus kun jome uwe permusuh syarikat badme akan celong uwe cuman siam bakun ublay cunam la cunam. Kajing pule na ka kitab usirak. Utrai ulaburom ya ukpa halor jong kikhuan. Bad ulapen skem ya ka hok jong ka kami halor kikhuan senrang jong ka. Kat uba burom ya la ukpa upen biang namar kipop. Kajing puli nak citi Paulus berkuai syaki Kristan keluse. Ko para kum ki balajiat jong ublay ki berkuai ber ki bae. To phang da kajing sngaulam kajing sebun kajing sngauren kajing jamnun bat kajing yaisha. Da ka yaisha mar kaliang bat lada unu udon kajing ujor persya ya unu to unya ma mar kaliang. Kumba utrai ulama ya piru pidai ban ma.
Yesus. Enda Kyrios dat kilalaidno hakmi o angelo triula pau ha Joseph akiting pos new badula ong ke chim yau kunlung bagakme jangu batu pet cherry chip batu sa hangta hadu bagandang yapi namar bau herot unsawat yau kunlung ban pen yab yau Christmas masuk berbadap jigerku yang baro nadu Ipa Stephen today in Parish Bishop and Parish Henry beberapa Alphonse kita yang di Parish orang di bawah Julong Parish Bishop and Parish ya baro di sister di Bordar di Katikis kinotrai balang dari baro di pagi Jomblay hari dah sengi ngeloknan dari Cikumen ban Rakhi ya kecindap apusan senem jongkani ke Yemeni Pilonggi badan bok namarba hakapor balakar hui ke Yemeni ngila rakhi ya usnam jubili hajar balmenta hausnam hajar apusan balpentamai biang ya ke Yemeni bal pirakhi ya ke jubili ke cindap apusan senem jong ke Yemeni pirakhi biang hausnam jubili cingkermen balmenta kesengi ngipenkut yau ne usnam jubili cingkermen bat lai ke cingpatha ban penkut Yau ni usnem dakamas Archbishop itu ramah sa katedral mene dakamas beterwa do Archbishop apo iya mene ba but halagi parish beper ngi ya rakhe dakaci penhab ya ka lama juga jubili bar kum juru ngi penkut yau ni usnem jubili juga jengkermen kaci penkut yau ni usnem jubili kaci pekermen kada kaci penkut tang yau usnem Henry kecingkermen ke don rekat bangi kecingkermen kanyal rekat bangi sebentar kecing juli tengah itu play kejubili besuk bekemen berbadap cingkerku ya pi baro kipa jong play jong kanika sinong sai sopen ai ke play kerpangi para Stephen di bala khot yang aman tagasngi bani don rekat bat pi ha kanika masuk khoj baru ibala pediang subha badila ai gentian pediang subha hang thi bagila kerku yang mane bakum juru ngai ke play ya baro kibala ya don langgar ni masuk kul tadi ada yang sisa cuma mata jepi bernya dengan Islam apa mana kita kuru itu dia mana berpedhe penitena bermandur dari cerita sistem di peraramba mereka berpikir di pacu play zaman Islam mata kasih kabalan lu gabu Ahmad Jungi bangin lagi ya kesiburam coba ia kesam bakui dengan sarat ia kesam jom jisu Maria baru Joseph. Kesiburan mata kasih coba ia kesam bakui dengan sarat batu joro kesnya cibelang tinggi berpikut ya kene kasih akhir jubili juga ia mani kapilong igi bani pusan ba kawai ka bakong santam hakaci im jungi hakabeyadei bar kecing rakhe jubili kadai kecing penthamai yagi yang gisem ke jungi kecing penthamai yagi yang gisem jungi kanlong kadak bapau jong kecing rakhe jubili askua ban bu khmat jang pi kendiat parabagai kimat pusan ha kani kasngi bagi rakhe ya kasiburam jong yang gisem bakhoy ngapule wei chi to khana balatho dau O. Henry William Sidney Potter bai kerteng The Gift of the Magi uyathu shapang arngut chikurim usendrang ubakerteng u James Dillingham bala chkhot kerteng u Jim bat ka kurim chu ka bakerteng ka dela kini bra arngut chikurim hadien be kala shim ya ka jingkete kurim ba hadien be kala em ya salang ki namar bakidai ki bawan na kayang kasam ka baduk ki em ka jingduk rangkat ba ka jing tradisitam kalapoy ka por Christmas but hakata ka por Christmas kini berambut kila kuat bangai jengai subhai wei pa bakim kwa ro ban yatu lupa ya kata ka jengai subha handrai namar ka jingduk ka jongki kila perkhat ka ai ke bangin ai subha kani ka kurim ka bakerteng ka dela kadan usnyu ubajrong badawai tenan but ukurim jongka ujim udon iwei I bajirong ksiar iba upa ia cu la ai ni badang red
tanpa imdan untuk change banding. Tu cubo baru cunyau kor bahai ini baje. Nomor balai dopa ia cungu syabun klan. Baru cupen iru ya kekurim bu nyau kor ini baje. Hakata kepor Christmas kila perkhat baru angut dalam datip mar keliang kila perkhat baka ai kata kacing ai subha ka begini thiet iwai pan. Ujem mukun ma baka lok cu kadan kisnyu ki bajrong ki be tenat bah. Tikum ta ulalai baru le thiet ya kesnat ke baremdor ulah thiet ru ya gitu ki brut ban pen itenat penondur ki snyu ban ai naka banta ke kurim. Hendrai umdan pisah ban thiet di kita. Ulah dia no ya kata ka bacik siar jong ban yo ban thiet ya kesnat bat ban yo ban thiet ru ya kata ki jing pen itenat snyu naka banta la kurim. Warada unyau kor bahai tai baje hendrai ulah dia no ai tai baje ban yo pisah ban thiet ini jing ai Christmas naka banta la ke kurim. Kadala ro kala perkhat ka ai bangan ai na kabentala kurim. Ha Christmas. Kakan mau baudan ya ka bacik siar tangba umdan yu tu change bandeng. Te kwa ban penthiet yu tu change long siar ban yo ban pendai hitai baje bo yo bandeng. Hendrai namar bakamdan lat lenti kumno ban thiet yu ta u jengdeng baje. Kala lek sedukan barwala pedang gijing benut kala dia no yu snyu bajrong jongka. Bat kala yo ban thiet Ikai jingdeng tu change banding baje. Haksi Christmas na kilewan na kami Christmas bani ay cingay subha matlian. Kilaba kile ay kata cingay subha bagi dia matlian. Kanai kila dia no bagi ay no bagi ay bagi nyo kotam namar kecingit jogi iway pa. Haksi pulay banakong matakasmi. Hakani kasi buram tayo yung asam bakoy. Haksi pulay banakong matakasmi. Ngiyos ngaw, siapang kaya nga sambakhoy sa Nazaret. Kaya nga sambakhoy sa Nazaret, hakay gospel bangilios ngaw matakas ngi, kamday kaya nga sam kabalaj nagijing cincar. Kaya nga sambakhoy sa Nazaret, kaya nga sam kabalayo kundu, ya kajiomat, ya kajingduk. Kabalayo mat, ya kajingyay lanti, nakaway kachaka, siya kaway pan. Baka kabalayo matru, ya kajingbamti ka na, chong kalaway. Kaya nga sam bakoy sa Nazaret, kaya nga sam, kamday kaya nga sam, kabasyudap na kaya babiyang suda. Hindi kaya nga sam, kabalayan nanti, bali amat, ya kini, ijinghe, kajingduk, kajimbukti ka na, ya kalaway, bat kumjuro, kajing long penwil na kaway kachaka sa kaway pa. Kajing puli, bantakong matakas ngi, nakikitab sirak, kaya ngi, kajing seneng ka ba, janay ba, hakabiyaday, bat kiyang gisam kajungi. Kajing puli, bantakong matakas ngi, usirak uong umni. Unyaw tang ya ki ay kita ki bainong ki bangin sayo habang iburom ki kipa. Kacimpule man akong matakasi kitab sirak. Usirak unyaw tang ki ay kita ki bainong ki ay kita ki cingkurku ki bangin sayo ladang iburom lagi kipa. Jar bo burom ya laka kami baduk pa upen biang nakabanta lagi pom. Kabar. Jar ki baburom ya laka kami baduk pa kikin siya uspa ang niyas lapertay. Jangan ku kebalai ke bangiyos ngau. Jar ke baburam ya laki kemi berkipa kin syam jeng kemen lagi jongki kun. Bat habaki duai en syaskore ke jeng duai jongki. Basa kawai be ke jeng ku kitab sirak ong mata sengi. Bajar baburam ya laki kemi berukpa un sa Islam. Kita kena ke jeng ku ba layos ngau nak kitab sirak ke jeng pule banangkong mata sengi. Begitu ke baburam ya laki kemi berkipa kin yo jeng ku. Begitu kita buram lagi kami kikpa, kita biang nak bentar lagi pom. Begitu kita buram lagi kami kikpa, kita sayo buram kita sayo cengkerku, hakapateng hakikun kiksiu congki. Begitu kita buram lagi kami kikpa, kita Islam. Orang kecipuli nak kita sirak madrasi. Nalor kini cengkerku kita bangio, habang buram lagi kami kikpa, kita sirak madrasi kairu ya kecengkentu. Kecengkentu kiai kita bagi dari banle. Hakabedai bercedai jungi hiya nasam. Kiai ki bagi banle. Hakabedai bercedai jungi berkikime kikpa. Kecingkan tu banangkong nakikitab sirak kaong gumne. Baniarap ikikime kikpa anda kila temen. Kecingkan tu banangkong nakikitab sirak. Kitab sirak kekentu yang i ban buram baniarap ikikime kikpa anda temen. Para bangay nyiim hakaim ilang salang jungi. Haka bateng-teng, haka jenglong beriau jengi, ngim nyau korsyo iki bala temen.
ngim nyau kor syuk ki bala he ki bala san bagi bala temen ngam chula ban klet hakapor bangang long long do balai ker khuing bat lapo ker khu hoi yen bahang ta lapo yang ta yen kita ikut kata yen kepada yang ker khu sang ta ker khu sang ta nilai ker khu sang ta isan bahang lapo yang ta sem lapli kata ka jengkang bala ker khu ya kata ka sem bahang ta sem ngalap ikimi jo ka yen ibatia ang ta sem pang kamasi man kerhu ikimi cho kayeng ibatia ang tasem isyang kipensiang ide itu sok pentia i yang ta pomadan syutab dikinap kiba la i ceklia ba kidon kipiliang kipelang to kibala subuh madan berkihun kia saari yang kebahe sokta kamasi manduai ban kerhu baradep kerhu yang kata kayeng lalai berkerkusa kata yang bahe basak kikun. Teng-teng ke jolom beriu jengi iklat ban buram iki kimi kipan dagila temen. Nda gila san la kerta. Nda kila panggil syutam. Tina kata-kata kitab sirak menta kasi kan mau yang ban buram ya kimi kipa ndala temen. I don ki ba wanra ki yang kesem ke babha ke bamian ke banengkong ke jing sengolem. Ke bahar ke jing sebun. Ke balai ke jing sengurit. Kebasaw ke jing jamnut bat kebesan ke jing Aisyah banalor kini arteli ki ibu polus kuntu kham kongsan josu ha jing pule ba ar mata sengi udah kham kentu ka banengkong gadai ke jing yama markeliang hila babon ki sem cungi ki jot ya pra nakadau jing bonut nakadau jing bamla ban yama markeliang don ki yang kisam ki babon senem ngimla ban yama iwi pan tena kata-kata polus perken mau yangi bangi dai ban kloy ban yamap iwe pan aka julong brio kita sibun ke jiduna hendai ban kloy ban yamap iwe pan hai syublai ukpa banbu cinduai cekerpan akamat jungu kajubat jompi kalong ni kerpat yami kutrai na kabenta ukpa bakut upublio bakat saw ba undak da kabor jong umensiam bakut jong mi umensiam jong kajing stan kajing syampang kabut kabor banlong unong rakubor jong kajing sung kajing ie da kajing songret kamtam yakitu ki bom patip ya ublay na kabenta ki bishop kerpang ya i bishop Bernard lalu ibalong unong kenya ba penmenta ya kamet bat kasnam jong ujisu ngiduai ba men pendam kutrai da kabor jong mensiam ba ku jong me ba inangla ban pen priang ya ka kubor ba bha jong me batu kerku ya kajing temu babha jong i kentiu ya laki donun Jangan ucap kena mulai jongi. Rasa
bakun juga ji Jesus terkor berjalan jom si bakun na ji bakun datang ke bar begitu saja berbudi lawan nama menunggu dia besar sesni terwai ke kenya ke kriam bakun ke kerteng jome namar kata kutrai kerpad dia me bada ujo mensiam mensubhaba bakun je kene kecai ke bagi lawan ra ban berkang iki bagi terlolong ini kami babasna jauh jeli teraji Jesus kalau kami berpentah ya kini cincimaya namar muwi kami belai tino yu ula shimyu kupu pada kebahaingu yame ula dwai kerku ula kedia belai lagi sendranu ong to shim batabam na kani pi baro namar kani kalong kamet jonga ya kaba NIT na kabanta jongpi namar kata kutrai kat bangi penmentai ke jisha sitam bapelaim jong urun jumi ya jadi pada dorong jumi kecil jumi baru kena ambil dia cuma dia jum ditelas we yang kecilnya tak pukul bagi ngijal jumi dosa penyu cekarannya kebalan jumi waktu kubur berkerja ujinya berkecil itu dalam menyusun ini bagi kekayaan bagi berbesar dan berkesan jong jumi bagi bertamu nasi pokoknya ngikut dalam kue nasi habis. Oh pendalam ini, bangun kerja keluar bangun kami. Doai bauni uceng kenya ceng penyusuk cengi un penroya kesuk kesain pada kaceng penim hak pertai barok kue. Ya ingin pahaji baro syam berkentai balalan no kamdam biri nasi semuanya. Bagi itu baru kita bersuara yami suara bagi keluar agar dia kenyim. So dia tidak kecil segi mahal jume. Baru keberombat keciaro junom la junom. yang ia kecing kerku. Doblei cong kecing bahabam cukut. Ubara kecing wan long beriau cong koncu. Lebih keran ia kecing dom nak perthai. Badik kecing kham rom cong koncu. Lebih penai ia kene kepor bekentang. Unbe keran napi ia kecing dom cong kepom. Bon penai ia kedono cong pi dak kecing syai cong kahong. Bagi cing kerku blei bedon bobara ukpa. Badukun.
baru mensim bakhuj kan hiar halo jong pi Sa sa pi jenom la jenom. Ireso kamas kalawai Sasisin na kaliang jongi na kaliang jonga ngadap da kajing sungu yau blay na kabanta kene kasngi kabay tanat kasngi kapapernay kasngi da kabadap da kajing kemen na kabanta jongi iwe kamtame na kabanta kene kabalang sinong size open ya kabanta kajing dap dan jong kene kene ba kilate suama dari ke altan Islam bantang dalam penhe pendaham penat isu tapi sampai sorung ini ba kanu kajing internet Bat kelalong kasngi ke basa jikan mau si junom na kebenta ki para mengai baro jong ka balang katolik sein luwe sai sopen bat hakan kasngi la yo ruban pelai ya ka souvenir da umus reben bernat lalu kada kajing sa jikan mau ka balang kala ais ubha da kirin dia rengkat da ki mementus ya ki lendok sok blay ya ki brother ya ki sister ki het katikis ki nong trei balang baro ki badan menta hamtam hakan kajing rakhi ya ka silver jubilee di kemudian hakaban cuan dan pli ya ka souvenir ka kot thok kan mau tempang jong ka balang sai sopan de hari pot bahai ke kublai tepang ya doktor Emil memberi belayar na benta pendiang ya ka souvenir tunjuk da di kot jong ka komiti jong ka souvenir de kublai sibun ya ke stop de hari kapor cua bangin pelaj ya ka kot akot ya bishop ya jongi kumjuru ya Sharman bat i sekretari ba kenuan ra ya tu akot benyo ban pelaj hakani kapor jangan ikut in ai ningkong ning sham hai bishop idon diat kijing pen kre na kamenta ka balang ban ai sobha ya bishop ya ilendo ba kumjuru ya kikmi mensim jungi te khani kapor ngakot no ya bishop ba i jungi ba kumju ba ilwan ban pediang sobha ya khani kijing ai baret na ka balang snong ke jungi tengah khot ru ya ifada rangba ba sobha ban ai ya khani kijing ai sobha ai kijing takti ka bacam ai kijing takti Tiada juga kapur, akor ru ya Henry Warba. Akor ya ki brother baru. So gina ke cakap ni, tadi nang ni nampak Paris orang. Kublai Shibun ya ifada rang ba. Hari kapur, nakot na yang saya Henry. Di luar kasmat, ai coba na kebensa. Minofrey, Sirham. Jangan dikatakan, jangan dikatakan. Paris kejungi, nakot ibadi don bor nonglai. Saya ibadi Francis Sabah, ibadi ibadi Hasan, ibadi Siti Undor, saya ibadi Everest Imle, ibadi Elijah Sawian, saya ibadi email nombri. Akot yakini bikin wan Syahman. Ai ke Akot no ya babu Everest ini.
Ngin ai ke jing thak peti. Babu Francis Taba. Sekretari jong Kasop District. Hagur kini jangan hantam akan keluar bahkan masuknya babu religius tawian. Tengah kot ru ya babu email nong beri. Ai ke jing thap ti na ka benta gini sister. Belum ru ki kimi mensim na ka benta jungi. Baik. Dikulai sibun sister ini di gunung yarap. Dibangi kum kabalang idon kam. Tengah kau ya sister na RNDM. Sister na konten seorang. Subha kenya thap keti bagi ai kan gitu kan subha. Juru ya sister na po lai rengau. VSDB. Sister na lai rengau la da kidon. Tengah kot ru ya lalu bakal kenun jungi. Subha bakinuan pesani syakmat idon ru jing ai subha. Sibur yang baru bagian sebagai keren jungi. Kalian kepala senong ingin dunia ini jing ai subha jungi ilong jing sak kan mau. Nah kebenta jungi. Jangan jungi jangan kepala jungi. Terusing. Ketinggal atas dan jangan kepala. Kapor ngakot no ya iba. Kraubor lang renja ben ai benar. Kapor sebaje. Kandan teknologi kemen worship. Nasa kapor apa je? Dan program. Bersibet kapor dia dan dan ketuai hak ini kepala dia